Victory on the cross. Powehdi me Wiawi Pohn Lohpwuo. Powehdi me Wiawi Pohn Lohpwuo. Magchabanglang mau chay prempralan lesen yung magchaylap chikana kaila ikosgosiyat wen planen ko chong chayla ramas. Muman kauno ko chay plane takuyata ramas yechwa sa takaya kan kiyang ray pungo manaman lingkal kawikan ray ngano wow imun chichiyo pot lang prapasang pichiyati ramas puputi mila pa manaman enti. Tamasan sa leng kachayl Christ kachto pun samba iputi uyala aramas. Ninduan buksaraw ya masani na soneo me masano kachikachiren coach mon chepin kawa masano irajikachik soneo isak soneo eo and the masano kachikachiren coach mon chepin kawa irajikachik isak payo ko seya masano yala aramas kachitong ni samba. He Jesus Christ masano ime Jesus Christ ime masano chesa jika kachoro basan Jesus o masanan coach. But masanan coach, ima Jesus Christ, ima masanan coach. Arianda masanan coach, kachkachiaren coach in Chevangawa. Masano kachto ni sampa, uyala ramas me Jesus. But tame kachto ni sampa uyala ramas, pueki akachton kapuresang, pungo manaman, authority, lingano, wow, position met setan, prabasang rena ramas. Okay, iko soya setan prabasang ren aramas. Po coach masani kechail kiyang aramas pungo manaman enapapalio sensile. Coach masani kiyang aramas meweweki aramas kaleb man ke pungo manaman potwachi bandat wacha pengsap. Aramas men ban ale owner men ale I kiyang aramas men sap yu po enya tenawapapalio sensile kiyang niete. Asoche makakoto chokola kisa insabo utan aramaso pilpana na po aramaso kolep manaman pewe. Rima kareta machabanche kumao kabagabagin ko charamaso po kaya aramaso puputi setan kaunta po ime kareta Christ Jesus kachton samba puen prala o kapresa. Rima chelo rala pinso chicken rawo chekat katoka cheleseno. Po inso wache koskosia po chelesema Christ kachton samba pola sertiasata. Achay ban check mau potama kareta aramas me konengian kachto aramas me kakkapuresang pung watch ren setan poeki setan kisang ren at matan ki aramas me wewe ki esoche ka coach en goto kapuresang apan planane at yo matan ki aramas me pilbang kapuresang poeki aramas me kila aramas planane kapuresang sain salamau coach juga kola kisang bama coach pangola kisang abang kasapungala sapol memasan boy masan iyer let aramas and takchay kiyang aramas pungo manaman o megaros coach me owner aramas me manager coach kiyang aramas songoros aramas utala kasapuliang setan ut kolokoler over power aramas planana kola kapresang po kaya aramas yata tip solar kakisang mo setan control memenanana pil wiyala aramas makonang kakat iray kalep kak purala kapresang po kaya aramas makila aramas anana kapreto Jesus socha kachton in duwana wiya coachman kachton in duwan buksaraw ya masanime masano kachkachren coach nin chepin kawa kachton samba nan rajkajgisak payo na soneo enda ewyara masala o kachton samba pagta chagola nan rom ralaut limau irajkajgisak isak walu iban watakang child Melaut can take note magaganyan nung po can take note pag magaban sa chicken take note kabang rong chor kas chicken kabana nana check na nana romasan and coach pil purang purala ko pil peng watak pueki ikakoso ya me coach magasa che purala ko watak kasamba ni chay buksaraw ya chailen pilew klanan buksaraw po mai kosko ya me coach ikosko ya me coach ngai pin knekita pues ngai ramasika gam kita me coach I magasambal ko pagchailanana masanan coach magchanane
Klang. Chana na klang masan ko chopo me. Makchabil kirtanan pali kay me. Iyay kamelelen me. Ata makasambal. Ay tek pali makasambal. I makasambal. Chaplata masan po. Masan ka lep me melel. Okay? Iba chawat Rome isa Rome limaw isa kwalugoti. Arienta. Erininduan tipo karyala aramas koros ibil tuan wiya pungo bil kasale de kyala aramas koros o kiyong rail maur. Enda tipo karyala aramas koros pueke tipenatam first atam kayo natam yata tip karayang aleta korusyan koto chibutipan manamanen tip. Eri emen aramas yata tip kiyang aramas koros nan tip. Ay me ko soya apil aramas pungmen enta aramas puputiang riala na ramasemen makare aramas milanan karya apil tueche ragon ko soya ka chida mo ban ko soya the problem is the solution. Okay, yata no aramasemen mo yata tip apil aramasemen me bang kapreto puen kapungala tipo. Aramasaman me kila pungo manaman korusian rensetan bil aramasaman me bil bangola kapresang. Awasa ka saleng child nintuen tipo karyala ramas koros tipo karyala ramas koros. Apil ituen wiya pungo bil bangasalita kyala ramas koros. Ari tipo aramas mo yata tipo yatam kayunatam karyawo Jesus ka to yata uyala ramas puen kachto puen bilgacho kapungala aramas. Enda wiwian aramas pungmen. Wiwian aramas pungmen ebil kasaleta kiyala aramas. Wiwian emen aramas moyada tip kiyang aramas ng karya. Abil wiwian aramas pungmen mebil bangko to kapungala karyaw puen kapungala aramasong nain saletak. So lambang karya ap saletak sanan karya kotonan kapay. Eri ismo Jesus. Isak tuaw, obil ninduan sapay ka na ramas chairman, kare nga ramas chocho tip. Obil tuan pay ka na ramas chairman, tangka pungala ramas koros mo silangan coach. Memen sapay kita, koros yata tip. Apil, memen anana pay, po koros ang kakpungla. Amen? Eri, if uyata no atam, uyata tip, yang ramas korusian milanan tip. Enda sapek na ramas men sapek yang goch yang ramas korusian milanan tip. Ebel kosoya pek na ramas chairman bilbang kapureto korusian poran bungla. Eri atam yata tip atam me chairman yata tip sapek koros puglanan tip. Pek na menche Christ kachto pek yang sama kapureto sabulamen ko cara masakan. Amen. Ari ka sambal. Tama ka rata Jesus me qualify. Ima ka chin qualify warengan pokila o kapureto. Ima warengan kapureto kiyo pwe aramas me yata no anana kapureto painta pwe pant koroso anana qualify. Yamo moneban qualify anana warengan ni. Pwe ka Jesus tama san saleng child ima pain price. Ima ka chin paintar pwe la pala pwech pwe ka pwe mayrong yo mo yawiyach. Ria san saleng child tama ka rata Jesus me pwe ka Jesus uya Jesus innocent. Soche tipe makalakal. Soche tipyo o sapung yo Jesus uyata. Ima kareta ima wareng o ikalep me qualify and kola o painta. Mayrong lapal wareo puen uyala men mayrong puen kapureto sapulamen ko cara masakan. Erbueki uya yata no kaunamen uyala ramas nintuan kasaleng child me soche tipe. Wareng alle kaloko wareng and uyamen mayrong puen makalagal. Lang na Old Testament dinang katete mereng. Resoche kat rangotok mayrong chomben barekan raken wato simpul si pul tamenta ke simpul rakenta si pulopul mamakalakal mesoche soma mesoche samen imerakan mayrongi simpulo uya po katete mereng uya che kilalen tama panguya unang katete kap me Christ pan kachto sises simpulo mano si pulo
ima uya Christ Jesus nangate kapo nan reality an so watch e uya che kasaleta che mochen tame bang uya nan reality mochen nan kate kap ari Simpulo and coach. Si pulopul and coach American may wrong yang coach. A Jesus makachto when we ala si pulopul ye sabolimen coach. Ima Jesus ye eumare simpulen coach. Okay? Pues makalakal sarawi amakalakal awareng and we amen may wrong. Pues soche somaure, soche tipre, soche murakre, soche. We are aramas makalakal men mo silang coach carbone wareng and kajiki. And we as men may wrong when kakapreto kachayla ramasang nan kena utakentid. Eri songo rusien tamasan saleng child me chay banglanan matupayo rich kichikayo koti esan saleng child me tesco rusien Jesus es kasaleng child me atam fail teso teso koyang atam fail imagarta korusien pakyala atam korosubudi chabama namanen tip fail. Jesus kachto bil aloche bilalaga song kan sang rain setan nan madura laut payo chikayo koti makapangwata ketua sawian so mesetan gola ka song Jesus arian so mesetan gola ka song Jesus an so goros makapangwata kuksaraw ye gosoya first tatam and last tatam te kayo natam o karyamen natam kayo natama kuskosuya atam mo yata dito. Karyaw natam mabuksaraw kas kasaling chain magagun wata karyaw natam te sakanatam e kuskosuya Jesus makachto yara masala nisamba imatan kisakan atam. Ari e kasaling child pot nan aloche e kotom puen paste so puen imen kapreto. Songoros me atam first atam fail Jesus mo yasakan atam ime kachto puen pasla tes karusia na kotrutes nan deserto tama setan kasonsonge. E kasonsonge ki songki. Chabang watak e upile se machabil bangola mo kosuya kasonsongaw chayban social ni chay time bilbangar niya ngayon. Ariya kasampal tesme uyawiyang nan much and subcheno Jesus pass la tes korusien soche me you a fail overcome peweti kasongson koros mesetan giyang rima kareta kasambalong child esan salamawang child me tempted kasongson koyang Aptame esan salamaw esan saleng child me karusien tame atam at first atam kasong song setan gola kasong ime esan saleng child me fail puputin aramas chemen kiyang ramas nantip sabi kina ramas men kiyang chay nantip ape kina ramas chemen bang kavrik chay san nantip Jesus Christ cheglanda mo yawe Pohn Lohpwuo Chay bang so chay puya ki chay gato ga chay lesin ran chay yo puya ki chay glang yamaman Christ ka chton samba tama Wiawi they he fent on the cross ta chay klan lang an so me songoros utashan so chagos ko saya utashan picture nan mga man klan lang Jesus Pohn Lohpwuo. Okay, and that Jesus took the sin of mankind and paid the penalty. Jesus and dame aleyer te penaramas korusien lang kagunrong man that Jesus wi alaramas te panamen agay ganenda ay Jesus socho pa kayo Jesus at te pan kaysa ang sutama Jesus wi alaramas te pan ang so melang at Pohn Lohpwuo Jesus wi alaramas te panamen ang so melang at Pohn Lohpwuo ang sumaralang atang Christ Jesus Pohn Lohpwuo ye yan so me Jesus wi alaramas teban po yan so me wa teban aramas korusien ko tam Pohn Lohpwuo itip ko Lohpwuo la Jesus itipach kay tek chetip apa chay sumaw kan achay luwachakan achay soucharakan achay paiswat achay liatano karyakan Karya paiswat somaw luwach me korusien Christ kachikatan Pohn Lohpwuo. Ima karatan so Christ kachatan Pohn Lohpwuo esan salamawang kachayl and dame Christ kachikiyar ime painan tip koros mo konang kachay mawareng pain po painan tip mela apo eka Jesus limbak sa pala limbak kong kachayl kachito puan kachikisang tapanaramas koros. Aria water tip koros wisik chocho koros yang karya so mau luwach
Mekarosa watang watang pawe ketanga pawe maratar o ilang atapon Lohpwuo. Repuena ala kaloko kabang watak na Isaiah lemisak silu. Isaiah lemisak silu asan salamawang child tamak rice kachinuya. And that irajig silu goti and that kachay mamalki o sopi sanger soche men klang. Olen lokolok meni me alar songan metak koros. Soche men miye me men glang. Kachay kin ponse sa polkamoche soche mani me koch. Achay chungol lokolong kan me lokolongki. Achay chungol lokolong kan me lokolongki. Achay meteng kan me chouchoukila. Ni ay sawo kachay meta me coach me kachiki yung kalokolok watch. Apso. Tupachay kan me elupalupukita. Achay wiya swat kan me wawokiki. Lokolok watch kamawi kachayla. Lupanola kan palwara kaunsak kachaylar. Hallelujah. Lokolong kan lupanola kan aray poki aray kam aray kantipi aray kapichiki aray kourur kapay loke. Song koros marawiyang Jesus. So siya peliye yuwawiya. Moite ngale song korusian po kita. Matamatawa kowo ngay. Makcha socha mimanan yata no matamataw. Es chaban lokolongan kcha me panalo lokoloko. Lokoloko puksaroma sani mapuinan tip mela. Amak chabang watagatisa nan rom wano rom ralaw no risak silu kasaleng vichain anta rom silu risak silu anta puinan tip mela. Wano risak silu kasaleng child anta puinan tip mela pueki kasapol men coach ko por kalangan. Kalangan and coach, God's grace. Kalangan and coach through Jesus. And the kalangan which a kito Jesus, a catch kito Jesus pagata and pointa te pomkano te peka. Kameta wala te pacha kosuk jas chukak song te pacha wana chaw achatipam. Wana chasuet. A puyech coach manage. And mentakila sapol me yerosmen. Moitala. May ronkila. Puekia la kowongay. Puekia pa kong kowongay. Puekia kasampal kin kacha. And mentakila. Moitala sapol me menchew. Puen kachki anut poinsang anut wata tamak chako ng lokolongyo. Iut kitang pawe. Iut nagkalokolok. Akachan kak set free. Amen? Wow, kalangan ng coach. Masocha limbakan coach, asocha kicharan wach. Sang na grace ta kalangan ng coach. Yay makakare ta kawong ya chakaka. Mamor, kchamiminan kalangan. Kchamimipan kalangan. Lepen kalangan kay match. Amen? Rima karata ma coach ma kayang kitcha. Achaw yara mastepanamen. Atamak chaban sa chukak mangi. Ama coach ma kayang kitcha. Ataka cha sa chukak mangi. Mia story yo kusayaban all emen nan bukan Matthew ralaut. Iban galang. Isa kwalo. Iban kulangatay ran puko ap chayban bil purala kulang mo chayban bil pantala ap tami bang agische story ta iban purala rapaki ran puko a chayna kulkosaya tame kosaya olemen me poi pant kiya nga mastero leppeleben wan moniyo eri esolaga kapungala einanen solaga kapungala ap pagma kaya nga mastero wana lebeleben moni kay apoy pantki riya pola pagma kaya nga mastero poy mas sibang kapungala lebeleben monuo lebeleben poy pant mayan kiyo apanale kalokolok ari all manage manakap manage up all manage up pola pagma kren kauno pagren men law an melaw ma kaya ngan men law sawase
Puede que solaga kapungala pui panto. Lepe na solaga kapungala. Puede que ya pekmak a kauna maken. A kauna maken tama mau. Maken solara pui pant. Saletek sangai pang pui panto sola pang count me mi na pui pant. Olor perenta o isana mau puede que sola pang point ya 20,000. For example, sola pang point 20,000 no. Apan kapichalar mau ara maka yang ar puede que ya maka yang o saletek lar sola pang point solara pui pante peitlar olo kapungalar mau renta mau. Niya so me katarala olo puede que ya mau. Olo kola kasayang pesang pilemenol kasayang pesang ola menan wanimo ekarolo olme ibang ko siya olme minan po ipan 20,000 no ete chon saladak sangay pa na po ipan po kaya masterok mo italaran yatano emakay Ria solar mi na buipan. Chon ria lula o puet yilache kasayang pesang pilemenol. Olo ete Jacob. Ansome chuwang Jacob po. Chon lugwari Jacob nan. Kotama. Enta alia lucheyo I parok pena chep moreo. Parok chep moreo I chileta. Bat kepenne siya moreo. Metchiche kabungotong ye chalar yesak makapakupuinan nom kaso. Kasay kabungotong ye chalar yesak ko. Metch kabungotong ye metch makas chibang kabungotong ye ibang yang nang kalokolok. Jacob pekpekmakren chon. Pekpekmangki. En melaw makay ang melaw ano kayo mau en melaw kataralan tek yang nang kalokolok utana banan chiyang en melaw makay ang pagpagmang ko yes chika pangala chalarisa ko. So John so chaman wrong. Che ay so wo ananen kapunga nga chain so wo chema so abang kayo nang kalokolok. Abang kalokoy. So ang wacho wiawi chiko so dia lang kay nan buksaraw yes chinda John o Jacob Ari tami bos kusiya ikiyan siya ni ya tanaw atara puwe kiyan kaksan sa lamawang chay tak siya bos kusiya tame sansal all me mo John ititingan Jacob ang kapungan siya la riyesak o Jacob pipuant kiyan John siya la riyesak at John pipuant kiyan master siya la 20,000 Ari an John pek makay master makaya nginda mamawa sa labang point puibanto. Out iperen sa latakla alu ila chaka sa embasan Jacob puibanto kiyang chalarisak. Kole di batak pa na chep moran Jacob intangay so what check kapungotong nga chalarisak ko match sa chupilinda pa point match makso kalokolok pambang Wiawi ang muk. Ermain ko tama sansal And they rail ditukan they rail so tatongkan raklang rail klang atatama Wiawi yang all managed raklang tama John yang Jacob tama roya rachanga ka master rai ko suya yang rai kauno an so marola ko suya yang rai kauno tama John Wiaw ayang so marai kauno anta may la kartong ye yan so may rai la karala John rai kauno karala John ko la lelwasa rene kauno anta tama kareta ay kak mangkiyang chala 20,000 akap so chikak mangkiyang chalar yesak tama ka puipanteng ye chalar 20,000 Jacob puipantiyang chalar yesak imakayang 20,000 akowen kas chikak makayang Jacob chalar yesak mango karasaras inanan kasambalong kachay karusyan. Ta isma ischuwawaki yate isma kas chukak makayang kapalit kabukanta me kametak kain singsuat kalok kas chukak manokela tame uyayang ukan. Nasong matawala che yawan tepong me Jesus mangkiyang uk. Akap so chukak makayang riomo takan pakapamo ya neighbor te socially pilipilam friendo te is ka chukak makayang papa te nom sa rio
then no, there is. Mau, kecuali kemakaian, a Christ Jesus ampui panteng kau no ta kak makaian nguk wan lepe ampui pant makauyata, makachauyata, tebacakan emangki yang kecah, akcamban so cakap mangki la celari isak. 20,000 to 200,000 emangki yang kecah, celari isak cacuka kemakaian mamen bui panteng kecah. Wiya me ko chiu tama wiyawi yang mana kapo enta ko mai sale di sale itu mana kapo ngai koskilong sarawin wayo ko saya me wasan tormenting wasayo me ban lokolok paluore esban sale tiche ban torment wa ko lokolok meraban ikak lang ma kray kamotang nang ser me liol chonen liol rer tormenting mo tan paluore wa pan lokolok es chisen sele chenan mo chang apo ban lokolok at the same time we lokolok Arya ka sambalong cha puksaraw sa leng child magcha socha pan makay mak rice chakas kasat cook rice and makay cha men coach and makay to pachakan akcha palik makay lap che no yata sa pung cha kacha mangki apalik makay sintip chiko comparing to pang mo silangan coach kacha kas coach and makay cha ako ngay ya palik makay labo Aksen me klim putikin me ko chiwo yang ye ipaw ya kokko mun chichi ko wawa ko koto kapaka baik ay kai lo kai wi mun chichi ikaganda so mau ma kayangar abu chimen lo kayang so chenan bungan kailok olimbak so chenan warangai Mautani so cepak pakai buih cemelo kaya, iutani kai lok, igolok leche. So ce wasanan pungan mak o so mak, iche mak so mak, so ce mak. So ce wasai wantanan warangai, nan pungan mak o so mak. Mai so ce mak, imak, mai mak roke imak, mai so ce mak, wogi so mak. Arya ka sambalong child, magchago saya magchamak. Let go, manokaela. Pwede kaya chak simputungkis. Compare medyo kapopoy buwan riya kita chik. Up compare benefit $200,000 or $20. 200,000 no coach kak makayang ye at 20 yo mapoy buwan tayang ye. Chaglan nan tamo nan story wata chainan kasambalong chay so chikan rawach. Ismagabalan makayangan. Imang katete yang makabain so chagak makayang simpoy buwan chik meo yang mukan. Kasin mo yung kosay. Singkosay kas magagaw mo yung chichikyan. Es chulel tawakay yu kas chulel kaway yu kala up. Kasin kakakaw mo yung chichi. Kol mo yung chichi yo. Ay bentayang matamasan sa leng child nan wasan wato eka sa leng child me all mapuy panteng so maso lauto pwede ye so chuman makayang lab mapuy pan chikayang o ragasaya nan mwachang es chumil ko lang nan mwachang kalok pilituan kacha puksaro masani maksya sa chibangak makayang ria chow te lab mem nimbachaw cha sa chibangak makayang melen Akaunos juga kemagayang kecah. Ergasta bang yang kecah. Coba lek taklong nan wasan imwachang setan makan berarti aramas. Eri somak kauya weapon in setan. An somak kabelata somak. Tua caca makarasa beiban so cemakayang rich. Ngayon ta ichba makayang ichba lokayang mau puen les ebak mak rayo pang. Ilame me indinda me ichmakayang richo. Ngay mas chumak up ikalesa pwe ichiba makayang. Ang sumak kome suma so chumak akap kalkalesa pukas chumakayang. Ngogan duwa chamunta ichiba makayang rich ngay naman ng poison. Ngay man naman mala poison no. Ergas chukak so chumakayang aman ako kaban ko man naman mala poison no kay tekni meles ngay.
Pagkata iso mak ngay manimala poisno. Eri anso may manimala poisno ay smabana okila bangay. Eri ka sambalong chay so chkanran wajib sesta mak chay to okila ogos yan so magabuda siya bigyan tananganan coach kau wait kung chay so chkanran waj mamia ramasaman mamimuwasaj magasaik Mia ramasaman maka so chicken ko sayang kas chicken lo kaya yang bukan masawas kita kakakanta akay bakanta aso isola imakayang apa makayang o kakan pesareteng kaplikang lang mesa pagkachpil melokayang imakayang abu jich kumen ko sayang so kaita makayo mo mak manokwela Kusaro ka sa lang chay chante ikiyang may ako meswat o meswat. Makarong atara mas kawayuk makarong atata tememen uyangok may ako swat teso chinibilipin. Makamen po ita makayang mawawaki pakpakan. So chinibilipin makabil songgan makaya sa tama uya tama match. At siya bang uyayang may ako chuma o sese ignore tayo mo makayang aramasong. Amen. Pagkita, pagkama ba siya magsyaban sa siya makaya nga kot siya kumakayang siya. Puksaro masanir, makapamakayan lap mawiyata sa pungayang ukan ta makawiyalo koloktan, makapamplata makayang ako siya makayang ukan. Makas siya makayang ay mentangong matuwa siya naman mala poison. Setan pambre yukuti, apan sali yukuti. Kabang lang makapantir ka kailok, kapantir ka lingar-ngar. Lalompang uya kay loko lingar-ngar. Abuk saro ka sa layang child na nyaten, lembatagay sa kisuri sa kriyawan ta. Beren, kan kiyang child kay leben balwara child. Ari maksyapang pera-pera na sukaros, aksyapang kay lail. Ari ewan mo. Nakauya yung sinsuat, kapananano ewa ka makatluluwatch paluwaraman, kanano dacha chepta ko urur. Pusaro masani memen makan peran kan kiyang kay leben balwar. Ama kapang uyo ko koin sope o mamael seli ay menindayang ug may mebang uya kabang luwach hala. Wen since what kan kalwach ela aramas. Da chogan kan sis what ila aramas. Darkchay plata mak mapilmiya me so peito yang pachpacheng ama miya me ako shmak insis what kila paina na ikosoy ay makit songkan ay bilmen ko siyache Melaw makayang yabo ischumen yang sensel ischumen yang yatano uyamen ikang amenen uyamamel pa yo yung sinsuat pa armay yata sapo ngayang ug melaw makayang yabo imen chang itipag nan silokon maurwach ibilso chamen golokol men nan mong yung ye ikang bil golokol en miya kailok yu golokol kailok te imamel pa lato ichar magarong me moitala Kaita kan kechama ban ki, kaita kechama ban pelian. Pok cai kan men nginuar cai kan men tan pung, cai kan men kila cai pungka. Ak lapo, i. So cepat kau ikak cik lang ainta. Isapo. Aban so karusian cai kan men nginuar kaya lain kemen, i mesapu. Angai yupung. Anso karus men cai kan nginuar kemen laba mesapu, cakap lang ata cai sapu. Ay mabusaraw masani. Chabang kakachiklang ata tipernan mesen lapo ay banso chikaklang ata lepin chuka mawapangayar nan mesayaj. Aryamaman lepin chuka ay wapang nan por mesayaj utito ay ang pangklang mau sintiper memnan mesen lapo. Arya kasambalong chay sochkan rangwach. Makamen kochan tatong gnu ko kamen kochan klangan kasalita kiyukala makamen kochan tatok na naur akana na mak wewe kumaitala mak wewe ki socheksin nan ang maka ichay pangalo kaya kaitek mak soche inchin kolokol tam ma iya uya kolokol akapak makang re ma uya men kolokol mo iya sapung baka uya ramp ko wa kang mak akate kolokol kailo kobil utashan mak karong ko sa ikan songkan kate kiyangu kolokol utashan makang ko mo itala mo iten coach a coach nakpin uya sabol metotokong
Karong mo po sese. Pumakapanche kata at tama kapanche kata upang aschuban kamawayanguk ang kalwachi pala. Arimawya kulang lang may ako chumao me. Miya may ako chumao me kauno coach kauno mocha. Amak chabang focus enta ako chumo mesakanakano at chabang sochi kachiyasan tama mau magukotong mocha. Amen. Oh, kuchay. Ab chen chabiyata lesson sa ikin check kana kay tiyew. Ayok chay yani chay time le. Hallelujah. Kab nga coach chay goskosiyawan limbakon coach manache. Chay goskosiyawan coach amaw limbakon chay. Pilata and koton po kila kawangay. Uyala ramas tipanaman in Lohpwuo. Puya kita me sainsal. Chay gososiya tama uya po in Lohpwuo. They fent on the cross. Chay gososiya me. Jesus kach kitba chay kan uyala ramas tipanaman. Uyala ramas men met tipan. Ang so mami me po in Lohpwuo. Okay? Kalangan ng coach. Ika melele me sainsalamaw. Tama Wiawi yung Christ Jesus. Uyala ramas tipanamen po kawangay kichan uyala ramas pumen. Eka chikit pachakan ima la kaloko penti puach. Puya ka kawangay kichan kak so chami solami pang kalokolok. Chan kak saledagla. Chaplata tama Jesus mama sani chaplata kichan moitala me karusien puya kichay koskosuyen mak so mak ape chaplata mak. Kate kolokol. Makokona bakmak. Makaitagan ko kanta makaita ko masapong akachik lang. Bakmak kanta makko masapong. Utang siya bakmak. Kate man kita pong konta. Aki. Yaraman siya banta aki pagkowe aki. Utang siya. May tala may karos ko akachik gila pingowe. Utang siya bakmak konta. May tala may karos melaw makaya. Mangkayang yasang karos niya. Pagkamanan relationship po and kakumaw. Amen? Jesus laid down his life. Akita peni, may tala peni, pwede yan ka bake leleng elenmela. Pwede logolongo kawangay. Ninduan po sa rawya ka sa lemi chay. Pwede ka break chay itong rezang. Hallelujah. Ni chay lesan na chay lap chay chapiyata. Kayon letter ray. Chay say to dito sa ngalala ni chay time. Hallelujah. Kalanganin ka no. Pwede lele taulia lang ni chay time. Mami maganto utamo riyari. Ibilbaba kumang kila pwede ya chay solat check mo magchay spelala time. Charoma sanan kot such kan rawach. Membagitak chay len cool. Cool ko pa na watch coolan mo na chay ban. Chaklan tama Christ ka chinuyatar. Kachton in Lohpwuo, serti, pola, serti, yasata. Uyayar kakan, songka rusien, tama Christ kachin malibeyang kachayl. Pagchaylan kak, yangi, kachaylan kak pungla. Uyayar elen fake, pagchaylan kak pungla. Kachaylo bananan kol pachach masamanew kayang kachay such kan rawach, pagchaylan kak. Kairala kshailen bil kairala akol wachan bil uyacha kolin bil katokaben masanen goche ong kchail. Hallelujah. Kalanganan ko mo Jesus. Oh yes Jesus, praise your name. Ranen ko jong samba. Eso chete chingi sa goleki sa bweli me yeroso hamay dala bweki kowe ome Ranen ko jong samba Eso chete chingi sa goleki sa bweli me yeroso Amoy dala pwede gawin Abla kichay sa no kapi ngagi Achay kang Jesus magkachin baweti Yerme koros solo bungal weri
kecin Powehdi yer me chorus lolo bungal weri Ablang atang to Lohpwuo Ratang gamen lolak suwet Samo ap kecin so beisangi Puegi kowe o ngay ranuet Ataki jay so pere no Ketika pingaki Achay kong Jesus na kecin Powehdi yer me chorus lolo bungal weri Ataki jay so pere no Ketika pingaki Achay kong Jesus na kecin Powehdi yer me chorus lolo bungal weri Hallelujah Atagi jay so pere no Ketika pingaki Achay kong Jesus na kecin Powehdi yer me chorus lolo bungal weri Niyalang atang doon Lohpwuo Ap kecin masani enekiyer Beni ap kecin so beisangi Weki kowe o ngay ranuet Niyalang atang doon Lohpwuo Ap kecin masani enekiyer Beni ap kecin may talaeno Iray lap kiyong inan so Hallelujah Morin ran silu o pong silu Ap kecin ya sa tasang mela Puen kapure yung gowe o ngay Pungo na namanin Powehdi Hallelujah Morin ran silu o pong silu Ap kecin ya sa tasang mela Puen kapure yung gowe o ngay Pungo na namanin Powehdi Hallelujah Atagi jay so pere no Ketika pingaki Achay kong Jesus na kecin Powehdi yer me chorus lolo bungal weri Atagi jay so pere no Ketika pingaki Achay kong Jesus na kecin Powehdi yer me chorus lolo bungal weri Hallelujah Tame kusuya atagi jay so pere no Ketika pingaki Jesus Makachin wiyayar tatakan Powehdi pon Lohpwuo kalpweri Wiyala ramas naman Pwede kawongay Kapuratong chayar pungo manaman nindmurin ran silu bong silu kapuratong chayar pung watch o manaman watch induan buksaraw kasaling chayar Amen kalanganan kauno coach ki songoros machayle ko panay such kan ran watch coachan gachin kapayata mo yung goros coachan kapayata mo korusen such coach plata let go plata makayang sochile pelipel men bom coachan kak makayang pain ko chaylo bano chay kapakap Siwa got so biti kalangan sa kapunga marumi. Sa kalangan kisong Rusian ni sujikan ranwich. Kupromiyan po ita na newo mong yung na newo maur. Sa kalangan kiyo sa kapeng ki sapol mo matatok marakachin dar pong Lohpwuo. Siwa got sa kapunga marumi. Pwede ko marwich ewa mar manaman mareo me limpak mareo me wareng me Rusian. Such kuat sam sa men kaprawang ko miyach kapeng kasabal kalangan lingan wow Powehdi cross sa kiyong kumukalep naman Jesus Christ in Jesus name.